nihagira ingabo zihahinguka by'umwihariko muri ibi bihe imirwano igikomeje aho rwose tuzakomera ku isezerano ry'uko mu buryo bukurikije amategeko yacu twishyiriyeho izo ngabo nazo tuzazishyira mu gipimo tuzisenye. Kuri twebwe tubifata ko akaga kaba katwegereye igihe ingabo z'amahanga izo arizo zose ingabo zo mu bihugu bya NATO zakanagiye ku butaka bwa Ukraine hafi n'imipaka yacu. Rero mu myumvire yacu ntabwo bizigera bibaho, ntacyo bizabiri gufasha mu kuba twabona igisubizo hafi mu kubizo ngabo zaza muri Ukraine by'umwihariko muri amakimbirane dufitanye na Ukraine. Umunyamakuru aramubaza ariko ubwo ntabwo byabivuze ko Ukraine dafite uburenganzira bigendanye nuko mwebwe ibyo mukeneye bimeze. Ntibyabivuze ko Ukraine dafite uburenganzira bwo guhitamo abasirikare ishaka gukorana nabo ku butaka bwayo. Ibyo ndi kubivuga mu gihe nyamara mwebwe nk'Uburusiya mwebwe mukorana n'ingabo za Korea kandi zikajya ku butaka bwa Ukraine. Peskov aramusubiza ngo icyo nakubwiye nuko ibyo byose twebwe tubifata nko kutwegereza akaga, kandi ntabwo ari akaga twahitamo kubera ko twebwe umwanzi wacu wa mbere ni NATO. Umunyamakuru ati none si ingabo za Korea y'Amajyaruguru zo ntabwo ari ikibazo kuri Ukraine? Undi ati twebwe ibyo turi kukubwira ni ibintu binanditse no mu nyandiko dufitanye na NATO, rero ntabwo twabyihanganira kandi tuzakora buri kimwe cyari cyo cyose gikenewe kugira ngo umutekano wacu twizere kurinzwe. And we'll do whatever is necessary to ensure our security. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare cyifashishije ubuvuzi bw'imiti ikomoka ku bimera iva mu bihugu bya Aziya nko mu Bushinwa n'ahandi, ubu cyiteguye kuguha ubufasha ku ndwara zitandukanye zirimo indwara z'umutima, diabete, impyiko, igifu, ubugumba, prostate, umwijima, umugongo, umutwe udakira, infection ku bagore n'abakobwa, indwara z'uruhu, guhangana n'ingaruka zo kwikinisha ndetse no kunanirwa kunoza amabanga y'abashakanye. Turagufasha kandi gutandukana burundu n'indwara zirimo imitsi na rubagimpande n'izindi ndwara zose zigendanye no kubura ubudahangarwa bw'umubiri. Menye neza kwita ku buzima bwawe, ugana ikigo Kunda Ubuzima Healthcare. Dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere mu muryango wa E050. Ntuzuyaze kandi no kuduhamagara kuri 07 85 68 66 82 cyangwa kuri 07 83 65 51 5. Wanadusura kandi ku muyoboro wacu wa YouTube witwa Kunda Ubuzima Healthcare cyangwa unyure kuri website yacu ariyo wa_kundubuzima.rw. Mu kigo Kunda Ubuzima Healthcare, kwita ku magara yawe ni inshingano zacu. Nibavuga ibikoresho biramba by'iwacu uzahite wumva Sofarite Business kuko niho honyine usanga ibikoresho byose byo mu rugo. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Muze mwigurira ibikoresho by'ubugeni nk'imitako yo mu rugo, ibikozwe mu mwimerere w'ibiti by'iwacu nk'amasorori n'amasahane, amaplato n'ibindi. Aho dusanzwe dukorera ku Kinamba Kacyiru ugana Texirwa munsi gato ya sitasiyo, aha ho murahazi. Abiremera rero dukomeje kubakirana yombi mwishemi ryacu rishya. Ukirenga gato ku marembo ya Stade Amahoro ateganye na CSS ugana kwa Rwahama, tubarizwa mu nyubako yakoreragamo Farge ahateganye neza na gate ya mbere ya Stade, ugahita ubona iburyo bwawe icyapa cya Sofarite Showroom. Sofarite, iwabo wa made in Rwanda. Mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose kuko Swatasi irari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatase kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho bitumije bikugera
kugeraho hagati y'iminsi 2 n'3 ku binyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasu yishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutuganaho dukorera igikondo cyangwa ukatwandikira kuri 0788678597. Gukorana na Swatase ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza. Dear Ukrainians, Banya-Ukraine, muri kano kanya muri mu miji yacu ya Kiev, Sami ndetse no mu yindi miji n'imidugudu, abaturage bacu bari gutabarwa nyuma y'ibitero bikomeye by'Uburusiya. Ahantu henshi hagabwa ibitero uyu munsi harimo Kiev, Sami, Kremenchuk, Odessa, Dnipro na Zaporizhia. Muri Kiev ibikorwa byo gushakisha imibiri yabiciwe muri ibyo bitero biracyakomeje, kandi birashoboka ko hakiri indi mirambo munsi y'inyubako zasenyutse. Ni inyubako ya guverinoma ikoreramo abaminisitiri yongeye kwangizwa. Kugeza ubu abarenga 40 nibo bamaze kugaragara ko bakomeretse mu gihugu hose, harimo 20 gusa bari muri Kiev. Nihanganishije n'umutima wanjye wose imiryango yaburiye ababo muri ibi bitero. Uyu munsi mu Rwanda hari imbuga za internet 20 zisurwa cyane kurusha izindi. Urwo rwawe cyangwa se urw'ikigo cyawe nta rurimo, ndetse nta nubwo rukubyarira umusaruro kubera kutazi Afrinovators, kompanyi ya mbere y'ikoranabuhanga y'impuguke zitanga serivisi zose z'ikoranabuhanga nko kubaka imbuga za internet, kuzicunga no kuzibyaza amafaranga. Aba n'ubitabaza, usibye kukubakira urubuga rwa internet rwiza, hari n'ibindi bintu 5 bazakorera website yawe ihita itangira kubyara umusaruro. Urubuga rwawe bazarukorera ibyitwa search engine optimization cyangwa se SEO. Uku ni ugukora ku buryo website yawe izajya igaragara byoroshye kuri Google, Microsoft, Bing n'izindi mbuga shakiro. Niba ari urubuga rw'ubucuruzi, ibicuruzwa byawe bizahita bigera kuri benshi. Bazakubakira uburyo bwo kwamamaza website yawe ku mbuga nkoranyambaga, kandi bagukorera ibyitwa pay per click. Ibi ni ukwishyura udufaranga duke cyane, maze imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, LinkedIn cyangwa se Google bakakwamamariza. Banagukorera email marketing, ari byo kugira liste nini ya email woherereza abantu ubabwira ibyo ukora. Ibi nibyo Afrinovators bazobereyemo. Niba ufite urubuga rwa internet rwaba urukorerwaho ubucuruzi, urw'ikigo kitari icya leta, urwamamazwaho serivisi nk'ubukerarugendo, urutangirwaho amasomo n'ibindi, inzira yonyine yo kurumenyekanisha no kurubyaza umusaruro ni Afrinovators Limited. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri 0785 73 7078, cyangwa ubandikire email kuri info@afrinovators.com, cyangwa usura urubuga rwabo rwa internet y3.afrinovators.com. Ushobora no kubasura aho bakorera mu mujyi wa Kigali muri Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket. Niba ucuruza akabari, muri kontwari yawe ukaba udafitemo inzoga ya Goldberg, Hanson's Premium Light, Hanson's Premium Cider na rikeri ya Diamond Rock yihariye uburyohe ikabindahiro y'abazi icyanga cya rikeri mu kuryoha, waba wica business kuko wahisha abakiriya bawe akaryoshye. Kubifuza kuranguza inzoga mwahamagara kuri telefone 0782 77 wanabasanga aho bakorera Kicukiro muri koridoro inyuma gato yahubatse isoko ry'akarere ka Kicukiro. Ibikoresho by'ubwubatsi by'umwimerere byuje uburanga binujuje ubuziranenge, mudatenguha umwe rukumbi. ni Q-Center Limited ikuzanira ibyo hirya no hino ku isi nko mu Buhinde na Turkiya. Tugufitiye amakaro y'umwimerere yongerera uburanga, salo, salamanje, ibyumba, harimo ya marbre y'ibikoni na dushe n'ayakwifashishwa hanze atangizwa n'amazi y'imvura. Tunagufitiye amaravabo, za dushe, toilette n'ibikoni bya gisiribu, gypsum zo gukora plafo, marine board zizwi nka muba n'ibindi byose mwakenera. Sanga Q-Center Limited mu Gakiriro ka Gisozi mu nyubako ya Companion House ndetse no muri Copa
Acom Business Center cyangwa uduhamagare kuri 0783 142 265 cyangwa 0788 592 403. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin afite intego yo gufata igihugu cyose cya Ukraine ndetse no kugisenya akagihindura umuyonga. Ariko kandi ngigiye ibyo byose butarabigeraho ngo Ukraine ishobora kuvuga ko ari ifite insinzi mu ntambara magingaya. Ibi ni biri mu kiganiro Zelensky yagarutseho ari kugirana n'umunyamakuru bita Marta Radats, umunyamakuru ukorera BBC News, mu kiganiro cyasohotse kuri iki cyumweru cy'itariki ya 7/2025. Yashimangiye ko intego ya Putin ari ugufata Ukraine yose ndetse no kuyisenya burundu. Mu magambo ya Bwana Zelensky yavuze ko insinzi kuri Putin ari ukwibeshya, ariko kandi ngo igihe ibyo ngibyo atarabigeraho insinzi iracyari mu ruhande rwabo. Yashinje perezida Putin gukina amayeri yo kuganira na perezida wa Amerika Donald Trump mu nama yabo yabereye muri Alaska ku itariki ya 15 Kanama 2025. Ariko ngo ibyo byose ari kubikora ari nako yanga guhura nawe, akavuga ko ibyo ngibyo biri kugaragaza ko atigeze yifuza amahoro nyayo. Nyamara nubwo Zelensky wari kuvuga ko Uburusiya bugambiriye gusenya ndetse no kwigarurira Ukraine, bwo buvuga ko ibyo ngibyo atari byo bugambiriye. Hanyuma ubundi bwo byagenda bite Uburusiya mu gihe bwaba butsinze intambara yabwo na Ukraine? Mbere yo gusubiza iki kibazo turabanza dusobanukirwe neza ngo ni ryari byakwitwa ko Uburusiya bwatsinze intambara. Byakwemeza ko Uburusiya bwatsinze intambara igihe bwaba bubujije Ukraine kwinjira muri NATO, igahinduka igihugu kidafite aho kibogamiye, ikagabanya ubushobozi bwayo bwa gisirikare nk'uko bwakomeje kubushimangira, ndetse no kwemera ko intara ya Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia bidasubirwaho ari ibice by'Uburusiya. Igihe ibyo byose byaba bigezweho, nta kabuza bwaba bunegukanye insinzi mu ntambara yabwo na Ukraine. Hirya y'ibyo ariko hagomba kujya handi makondisiyo yo kuba Ukraine itemerewe kubaka igisirikare gifite ubushobozi runaka, nabyo bigenwa n'Uburusiya, no kuba ntangabo z'amahanga zindi cyane zo mu burengerazuba, izo mu bihugu by'Uburayi na Amerika, nazo zaza muri Ukraine nyuma y'intambara mu kiswe kubungabunga amahoro. Iyo nsinzi y'Uburusiya mu ntambara yabo na Ukraine ngo yahindura byinshi mu isi y'imibereho ya none. Chatham House ni ikigo cy'ubushakashatsi mpuzamahanga gifite icyicaro gikuri Londres mu Bwongereza. Muri raporo yacyo yo ku itariki ya 16 Ukwakira umwaka ushize wa 2024, raporo bise 4 scenarios for the end of war in Ukraine, inzira enye zishoboka ku iherezo ry'intambara yo muri Ukraine. Basobanuye ko Uburusiya niburamuka butsinze iyi ntambara yabwo na Ukraine, NATO izahita kisenyuka igisekure hasi. NATO kandi isanzwe ifatwa nk'ihuriro ry'ibihugu bikomeye cyane cyane mu bukungu ndetse no mu gisirikare bigamije kurinda ibihugu biyibarizwa muri inshuti zabyo. Igihe rero Uburusiya bwaba butsinze Ukraine, igihugu cyari gishyigikiwe ku buryo bukomeye n'ibikoresho, amafaranga ndetse n'ubumenyi byatanzwe na NATO, byaba bigaragaza ko imbaraga za NATO zigirwa ku mashyi. Ibyo kandi ngo byatuma ibihugu byinshi byari biyizeye nk'ingabi bikingira igituza bitangira gukemanga ubushobozi bwayo, ndetse n'ibyashakaga kuyinjiramo, bityo nabyo bigatangira kubona ko ahubwo ibyago n'amakuba byinshi biri mu kuyijyamo kuruta kubyihorera, kuko nyine byaba bibona neza ko na Ukraine yayigiyemo ntacyo byayimariye. Mbese bifate nk'umwana ubonye isa kubitirwa imbere ye, nyamara yarazi ko isa ari igihangange kidacokozwa. Ako kanya nawe ashobora guhita mutakariza icyizere mu buryo bwumvikana. Insinzi y'Uburusiya muri Ukraine yaba ari ubutumwa bukomeye cyane buri kwivugira mu bihugu bya NATO, biri kuyibwira ko NATO atari igihangange kitanyeganyezwa nk'uko bari barabyizejwe, ahubwo kari ihuriro risanzwe rishobora gutsindwa kandi rigakozwa mu jisho byo kurizwa n'akariko kose. Byabisobanuye kandi ko Amerika mu gihe yabigiye mu ntambara n'ikindi gihugu, umusaruro watandukana n'ibyo ivuga mu magambo. Ibi ngo bishobora kugabanya icyizere kuri bose kandi bikaba intangiriro y'isenyuka ry'uyu muryango. Ku rundi ruhande, insinzi y'Uburusiya muri Ukraine nayo yatuma BRICS ikomera kurenza indi miryango y'ubukungu ndetse n'iya gisirikare iriho. BRICS isanzwe igizwe n'ibihugu bikomeye ku isi mu bukungu binafite umubare munini w'abaturage nka za Brazil, Uburusiya, Ubuhinde, Ubushinwa na Afurika y'Epfo, Irani, Misiri ndetse na Ethiopia. Niba Uburusiya kimwe mu bihugu bigize BRICS bushoboye gutsinda Ukraine ifashijwe na NATO, nabwo buzaba ari ubutumwa bukomeye bw'uko isi y'amajyepfo ikitwa Global South ifite imbaraga nyinshi kurenza uburengerazuba mu bukungu ndetse no mu gisirikare. Ngo ni nk'uko intambara ya mbere y'isi yose irangiye Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika n'ibindi bihugu byari biyitsinze ari byo byahise ko bihinduka ibihangange. Ubu rero n'insinzi y'Uburusiya yaba ari nk'isoko nshya y'icyizere ku bihugu bya Afurika, Aziya, Amerika y'Amajyepfo
nabyo bimaze igihe birwaye kwitandukanya na politike za Amerika na NATO, ndetse bikaba binarajwe inshinga no kwitandukanya n'idolari ryabo. Byaba bifite ikintu kinini bisobanuye ku buhangange bwa Amerika ndetse n'ubuhangange bw'ibihugu by'Uburayi byakundaga kuvugana ijunja n'ijabo mu gufatira ibyemezo ibindi bihugu by'isi, kandi nabyo bikabyakira bikumva ko ubw'Uburayi na Amerika byavuze bihagije. Muri Afurika ibihugu byinshi birimo birakorana cyane n'Uburusiya kimwe n'Ubushinwa mu rwego rwo gushaka ubufasha mu mutekano n'ubukungu, byirinda kuba imbata za IMF na banki y'isi mu by'ubukungu. Niba Uburusiya bushoboye kugaragaza ko bushobora gutsinda igihugu cyari gifashijwe n'ibihugu byose by'Iburengerazuba, Abanyafurika n'abandi benshi bazabona BRICS nk'inzira y'ukuri yo kubavana mu ngoyi y'idolari ndetse no kubarindira umutekano, hanyuma bayigane ku bwinshi. Nk'intsinzi y'Uburusiya ngo ntabwo yaba ari igihugu kimwe gusa, ahubwo yaba ari intsinzi y'ishyirahamwe ryose rya BRICS, ndetse iryo shyirahamwe ubwaryo naryo rikaba rihindutse ikindi gicumbi gishyashya cy'ubutegetsi bw'isi butandukanye n'ubwa Washington na Bruxelles. Wumve ko n'umuryango w'abibumbye wagendeye hamwe. Uburusiya kandi ngo nibutsinda intambara yabwo na Ukraine, hari amahirwe menshi yuko muri Ukraine hazajyaho ubutegetsi bushyigikiwe nabwo, kuko intsinzi y'ingabo z'Uburusiya izatanga ubushobozi bwo kugena politike y'ubuyobozi bw'igihugu cyatsinzwe. Ibi byashimangiwe neza na Winston Churchill, wabayeho minisitiri w'intebe bw'Ubwongereza mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, wavuze ko watsinze intambara ari nawe ugena ibigomba gukurikira. Iyo igihugu kimaze gutsindwa, imbaraga zacyo zishobora guhindurwa ku nyungu z'umunyapolitike wegukanye intsinzi, maze abaturage bakayoborwa n'amabwiriza atangwa n'inyungu z'igihugu cyabatsinze. Ukraine izahita ishyirwa mu maboko ya guverinoma ishyigikiwe n'Uburusiya, maze ako kanya bihite ko bihindura isura yayo ya politike n'imibanire yayo n'amahanga. Muri Ukraine hagomba guhita ko hashinga ubutegetsi nk'ubwa Lukashenko muri Belarus, bwumvira Uburusiya igihe cyose ku buryo budashobora kwishuka bukabusanya n'Uburusiya. Wa muryango wa Chatham House wakomeje uvuga ko Uburusiya niburamuka butsinze Ukraine bizaba bisobanuye ko bugiye gukomeza intambara yo kwigarurira ibihugu byose byahoze muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Uko byagenda kose ibihugu byose byabuhozemo ariko bikaba bitumvira Uburusiya bigomba kwitegura intambara. Uburusiya kandi ngo bwiyumva nk'umutware w'ibi bihugu byose, ku buryo bubabazwa cyane no kubona hari igihugu na kimwe cyahoze mu bumwe bw'Abasoviete kiyunze kuri NATO n'Uburengerazuba muri rusange. Ako kanya Uburusiya bugahita ko bubifata nk'agasuzuguro, ku buryo iyo ngiyo ari impamvu ikomeye izatuma bukomeza gushoza intambara mwa kiriya gice bubarizwamo, bikajyana no kuba Uburengerazuba bwararangije kurenga ku masezerano y'uko butazigera bwagukira mu burasirazuba mu kiswe no inch to the east. Ibyo kandi ngo ni kimwe n'uko intsinzi y'Uburusiya nayo ishobora guhindura burundu ku isi bo n'imipaka, mu gihe buri gihugu gisanzwe gitekereza ko gifite ubudahangarwa bwacyo ku mipaka. Niba Uburusiya bwigaruriye Ukraine, bizaba nk'ijwi risakuza ribwira isi yose ko imipaka ari y'abashoboye kuyirwanira. Ibyo ngibyo bikaba bisobanuye kandi ko intambara zo kwagura ubutaka mu bihugu zishobora kongera kwaduka kandi zigakwira isi yose, bityo umunyembaraga akigarurira ubutaka bw'umunyembaraga nkeya. Nk'intsinzi y'Uburusiya yahita kigaragaza ko isi itakigengwa n'igihugu kimwe cyangwa se bibiri gusa, ahubwo ko iri kugana mu rwego rw'isi y'ibihugu byinshi bikomeye, icyitwa multipolar world. Majeko Limited ni ikigo gikora imirimo y'ubwubatsi kikanacuruza ibikoresho by'ubwubatsi. Tubafitiye amakaro y'ubwoko bwose akorwa n'uruganda rwa Millennium Tiles. Tubafitiye rangete zikorwa n'uruganda rwa Kigali Plastic, amatiyo, intebe n'ibindi bikoresho bya plastike. Tubafitiye kandi gypsum board na accessoires zazo zose, MDF na accessoires zazo, toilette z'ubwoko bwose, lavabo n'ibikoresho byose wakoresha wubaka igikoni na salle de bain. Tukanagira amaserire meza mu bwoko bwose wakenera. Ni mutugana aho dukorera mu nyubako ya Parwa yitwa Companion House mu Gakiriro ka Gisozi. Ubwiza, ubwuzu n'ibindi utasanga ahandi ni iwacu muri Majeko Limited. Waduhamagara kuri telefone 0788 46 51 cyangwa ikimenyetso cyo guteranya 97 15 21 18 64 ya Dubai, cyangwa 0788 81 akaba ari byo bitegeka nyine nta gihugu kamara. Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu bikomeye nka Iran kimwe n'Ubuhinde byahita ko bigira ijambo rikomeye cyane mu kugena imibereho y'isi. Bishatse kuvuga ko nabyo bishobora kurema igitugu n'undi mugogoro ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Intsinzi y'Uburayi yaba yerekanye ko igice cy'isi yobowe na Amerika yonyine cyarangiye, ariko kandi nabo gutsimbarana ndetse no gukomeza guseta ibirenge kuri iyo ntsinzi baba bakuwe mu biganza n'Uburusiya batabishaka, nabo bashobora kuyirwanira kandi kuyirwanaho nabyo bikaba byakangiza byinshi kandi bikadindiza byinshi mu iterambere. Uretse n'ibyo kandi Uburusiya nibutsinda intambara buzahita ko bwegukana intara nyinshi za Ukraine kurenza izo bufite ubu ngubu.
aho ibintu bigeze ubu ngubu Uburusiya buri kugenzura hafi 99 by'intara ya Luhansk, 90 karenga by'intara ya Donetsk, ndetse na 74 by'intara ya Kherson na 74 by'intara ya Zaporizhia, kongeraho n'utundi duce duto tw'intara za Kharkiv, Sami, Mykolaiv ndetse n'ahitwa Dnipropetrovsk. Aho ngaho ni ku ruhande rumwe. Ukraine yiramutse intsinzi y'intambara byagenda bite? Nacyo ni ikindi kibazo tutarenze ingohe muri iki kiganiro. Biremezwa neza ko Ukraine iramutse itsinze intambara igihe yabibashije kugarura bwa butaka bwayo bwose bwigaruriwe n'Uburusiya, harimo Crimea, Donetsk, Luhansk na Kherson. Icyakurikiraho none ukunaniza intego zose z'Uburusiya zirimo kwinjira muri NATO ako kanya bakayijyamo, ikanakomeza kandi kubaka igisirikare cyayo gikomeye. Ibi ngibi urabisoma mu nkuru ya News Eastern Europe, ikinyamakuru gikorera muri Polonye. Muri inkuru yacyo What if Ukraine will lose? What if Ukraine will win? Ni inkuru banditse ku itariki ya 4 Nzeri 2024. Bari gusobanura ko Uburusiya buramutse butsinzwe intambara yabwo na Ukraine nta kabuza ngo n'ubutegetsi bwa Putin bwahirima, kuko abaturage bahita kuba mutakariza icyizere ndetse bagatangira kumubona nk'umuntu washoye mu ntambara abizi neza ko atazayitsinda. Ari nako kandi bamuryoza amaraso y'abasirikare benshi b'Abarusiya ndetse n'abaturage bagiye bamenera ku rugamba. Ngigitinyiro cy'ubutegetsi bwe bufite mu maso y'amahanga ndetse n'imbere y'abaturage kizahita ko kirangirira aho ngaho, hanyuma ibintu bihindura isura. Uretse Vladimir Putin byanasiga kandi bihitanye ingoma ye, bityo gutsindwa ku Burusiya bikaba byatuma bucika amazi ku ruhando mpuzamahanga, isura yabwo igahindana burundu. Uburusiya bwagiye bwigaragaza nk'igihugu gifite igisirikare gikomeye kandi gishobora guhindura ibintu kandi kikabasha kwihagararaho imbere y'ibihugu byose by'uburengerazuba. Nyamara gutsindwa n'igihugu gito nka Ukraine ndetse kinafite imbaraga nk'izabwo nabyo byaba ari igihamya cy'uko ubushobozi bw'ingabo z'Uburusiya benshi babwibeshyaho, nyamara kikaba kitaruta ikibindi bihugu byinshi ku isi. Ibi ngibi ngo byahita ko bishyira Uburusiya ku rwego rw'ibihugu bifite imbaraga zitari myinshi mu bya gisirikare, bityo bikagikura ku mubare w'ibihugu byifuza gutegeka isi igendera ku matwara yabwo. Ibihugu byinshi byabufataga nk'igihangange ndetse bikabwishingikirizaho ku mutekano wabyo, nabyo bishobora guhita ko bibivamo hanyuma bikigira muri NATO, akaba ari nayo ibicungira umutekano mu gihe ahubwo ngo Uburusiya bwasigara mu kato cyane cyane ku mugabane w'Uburayi hose. Uretse n'ibyo kandi ibihano by'ubukungu bwashyiriweho nabyo byagumaho, ahubwo bikiyongera ku buryo byanarangira nta kindi kivuyemo uretse gusenya ubukungu bw'Uburusiya. Nibutse ko Uburusiya bumaze gufatirwa ibihano birenga 34,000 nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters, ari nabyo byinshi ku gihugu icyo ari cyo cyose. Ukraine ako kanya yahita igumana ubusugire bwa politiki bwayo, ubushobozi bwa Zelensky bukagumaho, cyangwa se agahita ahinduka umutegetsi ukomeye kuko yahanganye n'igihugu gikomeye mu ntambara ikomeye kandi akabatsinda. Nawe yazakomeza kugumana ijambo muri Ukraine ndetse no ku Burayi, bityo akaba yakomeza kugena Ukraine aho ashaka igana kandi akajya nawe ategeka uko ibintu bigenda ku mugabane w'Uburayi bikumvwa. Ngo byaba binasobanuye ko Ukraine nayo nyine igiye kwinjira muri NATO ku buryo noneho uburengerazuba bwaba bwicaye neza mu marembo ya Moscow, ibintu Uburusiya bwakomeje kuvuga ko butazemera kuva kera. Nyamara kandi ubwo NATO yabigeze mu marembo ya Moscow, ni ukuvuga ko Moscow nta jambo yabigifite kandi yabimeze nk'umugabo w'umunyantege nke wamaze gukubitirwa imbere y'umwana nyine. Umutekano wabwo wabugiye mu bihe bibi cyane ndetse ukaba ushobora no guhungabanywa isaha n'isaha n'uwari we wese. Ku rundi ruhande igihe Uburusiya bwatsindwa intambara, isi yabiri mu kaga ko guhura n'intambara kirimbuzi. Uburusiya busanzwe ari igihugu gifite intwaro kirimbuzi nyinshi ku isi. Muri politike y'ubutware y'igihugu gikomeye kirimo gutsindwa intambara, akenshi nacyo kiba gishaka kwerekana ko gifite imbaraga zisumbye kitarakoresha. Bityo rero bishobora gutuma Uburusiya noneho bushakira igisubizo mu gukoresha ibitwaro kirimbuzi, hanyuma bukabikoresha ako kanya bwirinda gusenyuka. Kubikoresha ako kanya nabyo ngo nta kabuza byaba ari ibyaba byegereye kandi n'abandi babifite nabo bahita ko babikoresha, bityo isi kisanga mu ntambara y'intwaro kirimbuzi, biturutse kuko Uburusiya butakemera kugwa cyangwa ngo butakaze ijambo rijunja ndetse n'igihagararo bwari bufite ku ruhando mpuzamahanga. Muri ya nkuru ya News Eastern Europe bakomeje bari kugaragaza ko mu gihe Ukraine yabitsinze intambara, perezida wabo Volodymyr Zelensky yaba ari umwe mu bayobozi bazibukwa mu mateka nk'umuntu washoboye igihugu mu bihe bikomeye kandi akarwana kugeza gisubije ubwigenge n'agaciro akagikura mu maboko y'abakoloni b'Abarusiya. Mu mateka y'isi yababaye umuyobozi utsinze intambara kandi igihe cyose akajya agaragazwa nk'umucunguzi wa Ukraine. Zelensky nawe agakomeza gufatwa nk'umuyobozi w'impinduramatwara. Uko gutsinda byamuha icyubahiro gikomeye imbere mu gihugu ndetse no ku mugabane w'Uburayi bwose, ndetse bikaba bishobora no kumuhesha igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, agafatwa nk'intwari yarwaniye amahoro n'ubusugire bw'igihugu. Byaba kandi bisobanuro ko agomba gukomeza gutegeka Ukraine
nk'uko n'abaturage bahita ko bamuhundagaza amajwi kuko byagorana kugira undi muntu umutsinda mu matora ayo ariyo yose yakomeza kuyobora igihe cyose abishakiye. ngo gutsinda intambara ntabwo byaba ibisobanuro ko byose byaba byoroheye Zelensky, ahubwo byaba ari nabwo bikomeye kuko yaba natangiye urugamba rwo kubaka igihugu gishya ndetse no gusana ibyangijwe, kandi urwo rugamba rwaba rukomeye kurenza urw'amasasu Ukraine yarwanye. Ngo ntabwo intsinzi ikomeye kwaba ari ugutsinda Uburusiya gusa, ahubwo haba harimo no gusana ibyangijwe. Naho mu gihe Ukraine yatsinda intambara yayo n'Uburusiya, BRICS nayo yaba iri mu byago byo gusenyuka kuko abenshi bayitakariza icyizere nk'uko byagendekera NATO kimwe n'indi miryango yose y'uburengerazuba. Utazibeshya ko ubungubu umuryango w'abibumbye kuri ubungubu izi ntambara zabayeho, by'umwihariko intambara yo muri Ukraine n'Uburusiya n'intambara yahanganishije abo muri Hamas, Palestine ndetse nabo mu gice cyo muri Isirayeli, byatumye umuryango w'abibumbye Loni n'ibyemezo ufata nabyo bicika amazi mu batuye isi. Muri rusange rero ibi byose nibyo bigaragaza ko kuri ubungubu igihugu kigomba kurwana iyi ntambara nk'urugamba rwo gupfa no gukira, kuko icyatsindwa cyabihuriramo n'akaga gakomeye. Ibyo rero nandibyo bikomeza kongera uburemere bw'iyi ntambara muri rusange, abayirwana bagakomeza guhangana kandi bakayirwana rukabura gica. Nitwe bavuga neza Jonathan, wakoze cyane kudutega amatwi.